Assalamualaikum tuğanlar. Bugün 13 dekabr Kızılkaya şаарындагы Karavan аймагындагы мал базар. Сиздерге реалдуу бааларды тартып көргөзгөнгө аракет кылабыз. Биздин каналга подписка кнопкасын басып, лайктан басып колдоп кетиңиздер. 1 жашарлык өгүздөр канчадан болду? 68 миңден алынып тур мына тугандар. 1 жашарлыклар. Torpak kaça boldu aka? 53 bin boldu tur buna. 53 bin. Kaçadan boldu? 5 boldu da buna. 65. Buna olsa 63 bin. 63, 65 bin boldu tur şul aka. Şul torpaklar, erkek torpaklar ha? Ellikten kemi var deydi. Urgaçı kança? 35 bin kemi var deydi. Urgaçı şvet torpaklar tuğanlar. Kançadan suraştı? 35, 36 surattır. 40 kemi var. Erkek torpak tuğanlar. Kança suraştı? 60'a vermedim da. 60'a beribeptir şuna. Erkek torpaklar tuğanlar buna. 45 binden 90 bin surap turuşlu köyüne. Sınırları жақсы torpaklar ekan. Şu urgaçı torpakты 51'ge berbey жатат ekan tuğanlar. Realdu bası. Şu unacında 58 binge berbey жатат ekan tuğanlar. 58 bin surap atat. Şu buka soda boldu at tuğanlar. Kaça ber otas? 55 bin son beri var. 55 binge berbey жатат mına. Dikandan alıp otat. 55 bin soda bol otat. Şu buka sındığı eken 76-80 surap atat eken tuğanlar. Berbey жатат. 1 yaştan ötken bukalar tuğanlar. 90 binden kemi bar dep turat. 90 binden kemi bar deydi. Şul buka satıldı tuğanlar. 2 yaştan ötken kaçaga ketti? 133 binge satıldı mına tuğanlar. Şul bukalar satılmadı deydi tuğanlar. 115 binden kemi bar eken. Kança boldu eken? Ha? 44 binge alıp turmana tuğanlar. Şu poltaraşka bukalar nargını 74 bin suraptır. Mınanı 86 bin suraptır tuğanlar mına. 86-74 suraptır.